Бу үрүлэх күнү бүлүүлүхүн журналисттар эмей үйрен белететилер олкурдук республика үрдүнен бир кыржага солох суола кахат редакциятыгар биһиги устагы уста бөлөкбүт ылжыттаата. Бүлүүлугар типография тыгынча 931 сыллахтан тереллибите. Маңна 2 сыахтах, 1 тигелнай, 1 кумахы быхар масыналардах. Колхоз сола кахыт 300 аксанынан тахсара. Октябрь сола, нучалыта путь октября, оны бу билигин олох сола диен кахытнан тахсаларыбыт. Беге кахыппыт кыржагас кахыт республикага бир кыржагас кахыттаттан бидестер болар. Билигин аныгалох серинен кахыт саңа технологиянан бәчәттенен тахсар. Үгүс сөбілән ағар ағачылардақ болан терахын ақсаны да әлбәқ. Балтара тыгынча курдук тираштах тахсаналарыбыт. Аллаха же ычат аргыха вилтайм ден рекламны сыгыры, жулускан ден спорт эгетін сырдатыга итинни курдук кахыппыттанан эби сыгыры арыйын ағачылар бит интерехин кеңетен оларыбыт. Редакция жоғыз коллектива онна общественный корреспонденттар улуу солоғын сыралахан сырдата кепсиелер олар. Биһиги ағачылар бытыттан, общественный корреспонденттар бытыттан элбақ туруктар киреллер соғыстата тыынчатын тақсалы арас исқоғаннақ суруктары тутабыт, онын киннерге биһиги бақанның мақтанабыт. Бу улус қаяттары тәхамай этеретим бугучу сайт бар болунады. Мен көрүбөр бу саха это департамент баарытынан эбитер саха медиа баарытынан бир улустар сайттары ден бугучу бисиргетимүллен кандай бар улус кенин киреңин көрөр курдук. Онун дөбөң оосоңу хулак сайттарына далар. Өчөнөтөн жон бу кайытыгыте себесте хите элбак болуду, кең болуду. Үйнер күн ақсын улус олықтақтыры олықтыругар саңа сағақтырар еллар. Ол барыта улус қағытынан төміллен, үйелерің ордан келер көлөнеға кәрі кәпсән болан сұрыққа тихиллер. Анна Васильева, Никенти Колесов, Леонид Менкәріп, Саха телевидениета Бүлүүлуға.